Dobar dan svima i magičan dan želim. Dobrodošli u još jednu blagu dozu svesnosti. Moje ime je Jelena Stefanović, ja sam pisac, producent, osnivač i predsjednica Centra za kreativni umetnički lični razvoj, a danas sa mnom, kao i svakog petka do sada, vidjet ćemo kako da to učestalimo i da promenimo. Milijana De Mori iz Splita. Izvoli Milijana, sama se predstavi, meni teško nekad i samu sebe da predstavim. Svima dobar dan, Jelena, ja sam kao što sad živim u Splitu i bavim se coachingom, znači radim sa ljudima koji žele napredak u karijeri, koji imaju poremećaj sa prehranom, sa najboljim sportašima, da imaju performans kad je natjecanje. Isto sam spisateljica sa par autora na engleskom, završila sam u Australiji fakultet i onda sad sam ovdje kao online coach i radim puno stvarčica, a baš od srca volim raditi ovo što ti ja radimo, znači rad sa ljudima, nekakav doprinos i širenje svijesti i širenje ljubavi. Širenje svijesti za početak, to je sasvim ok. I danas stvarno imamo zanimljivu temu, kad si već rekla svesnost i širenje svijesti, a to je, kako smo rekli, kako svesno biti nesvjestan. Kako svesno biti nesvjestan. Ovo stvarno zbunjuje, jel da? Ili zbunjuje, ili probudi naš viši mozak. Vodi nas iz nesvjesnosti. Ali recimo, Jelena, što znači za tebe biti svjestan i što znači za tebe biti nesvjesna? Wow, ovo je odlično pitanje. Da, šta je zapravo biti svjestan, a što znači biti nesvjestan? Iz mog nekog ugla gledano, sve što je u skladu sa nama, sa onim unutrašnjim osjećajem, i sve što nam kreira lakoću je negde svesnost, jer delujemo u skladu sa tom božanskom iskrom u nama. Svaki put kada se okrenemo protiv toga i kada uprkos tom nekom glasu iznutra i vođstvu iznutra uradimo suprotno, postajemo nesvesni. I generalno smo na planeti naučili da funkcionišemo iz nesvesti i antisvesti. Nesvesti kada nešto ne vidimo, a antisvesti kada vidimo, ali uprkos tome što vidimo radimo suprotno. I nametno i u inat. Tako da biti svestan je zapravo biti sve vreme budan. Biti sve vreme u pitanju. Zašto biti u pitanju? Zato što na taj način ne upadamo u rutinu, ne funkcionišemo po autopilotu, ne prepuštamo se onom kalkulatornom nizu našeg logičnog dela uma da nas vodi kroz život i kroz svakodnevicu, nego smo sve vreme u pitanju bez pretpostavki, bez definicija, bez zaključaka, što generalno radimo kada smo deca. To posle naučimo drugačije, a onda samim tim nekako nam se ta svest sužava, a samim tim posle dolazi do određenih i problema, a i do padova energije i svih ostalih stvari kojima posle uopšte nismo zadovoljni. Tako da sve to zapravo znamo kako biti svestan. Znači kada imate nekakve intuicije i instinkte kao šta bi trebala napraviti i baš ono zanimljivo što si rekla, tipa ta antisvijest, kako radimo stvari, znamo da ne bi trebali. Znamo da ne bi trebali to napraviti, a opet sam napravila i baš je ispala onako kako sam mislila da će ispasti. Mm-hmm. I onda, da li bi rekla da to opet dolazi iz nekakve kao lekcije koje smo recimo izabrali da imamo, jer što sam ja kroz nekakve i razne lekcije i učenja, da zapravo ta bolna iskustva koje nas razaraju, da su zapravo ta nekakva kao darovi. Da nam to zapravo otvara svijest. Kad se nešto desi, kad se nešto tragično desi, da tek onda zapravo stanemo
shvatimo koliko ja zapravo imam kontrole nad svom životom, koliko ja zapravo imam svjesnosti, ko sam, šta sam, koliko ja zapravo djelujem iz svoje vlastite volje, da li imamo vlastitu volju, koliko je zapravo naučeno, kopiramo od ljudi oko nas i naših predaka. To su sve jako zanimljiva pitanja, ali iskreno mislim da ne postoji čovjek koji bi mogao sa 100% da tvrdi, da definiše da je nešto tako. Jer generalno ako pogledamo da sve što postoji potiče iz jednog izvora, neko to zove Bog, neko zove tvorac, neko zove univerzalna svest, neko zove kako god li da ga zove, uopšte nije važno, da praktično ta neka univerzalna životna energija koja teče i ispoljava se kroz sve nas na neki način, da li onda je naša slobodna volja. S druge strane, na neki način jeste slobodna volja, jer ako vidimo ono što si malo pre rekla, vidim pa ću da uradim kontra, delujem iz antisvesti i tačno znam kako će da, znači ipak smo imali izbor šta ćemo odabrati, što će reći da ipak imamo slobodnu volju. Tako da je zaista začarani krug kada pokušavamo tako u dualnosti da ga definišemo. Dobro, loše, valja, ne valja, belo, crno. Ne može da bude baš tako jer postoji čitava ona paleta, jel? Boja, siva, crna. Da. Recimo, kad pričamo o tome, recimo kako biti svjestan, da li je moguće biti svjestan cijelo vrijeme ili je više tog tipa dobiješ jedan period i onda opet malo kao zaspemo i onda opet, nesvjesna sam pa se opet vratimo. Da li to dolazi nekako u valovima ili je zapravo moguće? Ja još nisam nikog upoznala koji je 100% cijelo vrijeme svjestan, wow, da li ti znaš osobu? Pa znam one koji se trude, koji daju sve od sebe. Da, apsolutno u tom smislu, a zašto nadovezala bih se ovdje baš na ono što si postavila kao pitanje malo pre u vezi sa onim lekcijama. Jer moje neko viđenje je da možda lekcije u takvom smislu kako se to inače predstavlja i ne postoje. Ti kad pogledaš priču o samoj našoj duši, znači svi se isto negde slažu, postoji neka energija, duša, svest, prostor, kako god li ga to nazvali, koja je u telu. A duša zaista sadrži zapis svega ikada, što će reći da mi u svojoj osnovi sve znamo i imamo pristup tome. Sad, zašto se onda dešava da funkcionišemo iz nesvesti i antisvesti? Zato što delove sebe negde tu odsečemo, zaključamo, zatvorimo pristup tome znanju. I onda praktično daleko od toga da mi negde učimo nešto što već znamo, jel? Ali s druge strane itekako se podsjećamo, odnosno iznova otkrivamo, a paralelno sa tim otkrivanjem se i iznova kreiramo i gradimo. Tako da je to jedan, nije baš odvojen, nego prosto paralelan proces koji zapravo doprinosi ekspanziji. Tako da ako nešto ne vidimo, znači da imamo neko gledište, neki stav, neko verovanje, učenje, predstavu čega se držimo, i to nam ne dopušta da imamo pristup onom znanju koje već postoji u nama. Znači samo treba, ko što rekao, postaviti pitanje i iskoračiti iz tih okvira i otkloniti ta neka gledišta koja nam zamagljuju vidik i onda pristupamo upravo tome. Tako da put ka svesnosti, da kažem, na neki način je upravo i kroz to pitanje na zdravlje. Kroz to pitanje šta je to što zapravo u datom trenutku ne vidimo ili što nismo voljni primiti. I između ostalog, na primjer, sad isto možemo da se nadovežemo i tu smo baš jutro pričali, u magičnom jutru, zakon elektriciteta, muzika, svašta nešto postoji od vajkada. Nisu naučnici otkrili toplu vodu i sami to smislili. Oni su prosto bili otvoreni da to nešto iz jedinstvenog univerzalnog polja prime, vide, obrade, spuste u ovu realnost. Znači nije postojalo. Da, znači postojalo je, samo niko nije video.
Da. I zašto smo izabrali temu kako svjesno biti nesvjestan? Zato što smo primijetili, recimo, ljudi koji jesu baš ono svjesni i rade na tom da se rašire mentalno, emotivno. Vrlo često kada, bolje ovo je tvoje mišljenje, vrlo često kad jesmo u tome i uđemo u tu neku nesvijest, tipa ono, nema veze, malo ću popustiti, malo ću ugovarati, malo ću odmah nas lupi malo brže. Pa to je ona priča kada nešto ne znaš, odnosno kada si nesvestan, kada ne vidiš, nije ista težina kao kada znaš, a radiš namerno. Onda ćušku dobiješ mnogo brže. Malo brže, malo jače, Da, mnogo brže i mnogo jače, da. Kada nešto ne znaš, onda uslovno rečeno nisi kriv što ne znaš, ne vidiš, jel? Ali ako znaš, a radiš te neke stvari, onda to i nije baš okej. I onda, recimo, kad doživiš to, vjerojatno si ti dobila ta pitanja, ja dobijem ta pitanja, kako mogu biti malo manje svjesna? Jer, kao prvo, počnite viđati stvari o vama koje možda nisu baš najljepše, znači vašu sjene, vaše mane. Jer, recimo, kad ogovaramo druge, to je deflekcija, znači oduzima pozornost od svih onih dijelova koje smo odbacili, koje ne volimo, i onda biramo nešto kako je, ova osoba nije dobra. Znači, počinjemo od ljudi oko nas i onda idemo gore, sve gore, znači ljudi na TV, ljudi kao politici, znači na žaljenje. I baš nam su pričali prije što sam počela snimati, evo koliko sad trenutno ljudi, došlo sam to prije podne, koliko sad trenutno ljudi, pije kavicu i rješava svjetsku politiku i svjetske probleme verbalno, i kuha im se energija i puni su entuzijazme. Da sam ja političar, ovo bi napravio, a nula akcije. I zapravo takvom energijom doprinose još više održavanju stanja koje jeste. To je ona priča, ako hoćeš da promeniš svet, ideš i počneš od sebe i voliš svoju porodicu i čistiš prvo svoje dvorište i kako god, znači koju god od tih parola da upotrebimo sada, to je otprilike ta priča, tako da počnemo od sebe, ali bi se nadovezala sad za ovo što si rekla, da, znači zaista često dobijam pitanje, kako mogu imati sada manje svesnosti, ja kažem, nemoj to da pitaš nipošto, kilometarski rad, kilometraža stoji, pređe na putu ka tome da se nešto razdani i razjasni, a onda kao, hoću opet da stavim naočare za sunce i da me baš briga. Ali to je upravo razlog ovo što si rekla, jer nekada ne vidimo, ne dopada nam se to što vidimo zapravo. I onda tu kao, sad, kako se to rešava? Rešava se tako što maknemo sva prosuđivanja, što maknemo te etikete, da je nešto dobro, da je nešto loše. I to je također nešto na čemu ja insistiram i tokom edukacije i u radu sa ljudima, je da zaista sve je dobro. Znači, sve ono što su neke naše slabosti, sve ono što nas negde u nekom trenutku boli, to je okidač, to je tačka preokreta, tu je u stvari ono gde leži naša snaga, samo treba zakoračiti u to, ali ako sve vreme to odbijamo, zato što je loše i zato što ne valja, nikada nećemo moći da integrišemo sve te fragmente koje smo negde odbacili, niti da stanemo u taj neki svoj potencijal. Tako da nema etiketiranja. A možemo znati da imamo ta nekakva prosuđivanja, da imamo te neke definicije, jer nas emotivno žuri, imamo emotivne okidače na to. Znači, ako nas nešto baš živcira i ne možemo da vidimo, znači imamo te ili percepcije, ili projekcije, ili prosuđivanja koje zapravo nama štete. Definirali smo kao dobro, loše. Jer kad ljudi kažu, pokazuju prstom ovo, i mene izreka, evo, ja sam pokazujem prstom, ali ne shvaćam da 3 prsta pokazuju prema meni. Znači, kad nekoga ciljaš, shvaća da i 3 prsta više ide prema tebi. Smisla je samo sebe promijeniti. Da, istina što kažeš, 1 prst ovamo, ali su 3 ovamo. Da.
Zanimljivo je sve to i ovo što kažeš kako smo došli na tu temu, hajde da se vratimo i na onaj fokus priče, zašto bi neko svesno bio nesvestan? Koji bi to neki, da kažem, razlog bio? Ja često kažem da tinejdžeri stvarno su onaj poslednji vapaj, da se čovek ne uklopi u to što nešto iz aviona se vidi da ne valja. Taj njihov bunt i sve ostalo. U tom nekom trenutku upravo dolazi dotle da se svesnost zaključava, jer određene stvari, fakat, činjenica, ne funkcionišu i ne rade. I oni to vide. I uopšte svi mi, kada smo klinci, znamo šta i kako i imamo i tekako svesnost i kreativnu energiju i onda se u nekom momentu osetimo potpuno nemoćni i bespomoćni da bilo šta tu promenimo i onda odlučimo da malo zatvorimo i odsečemo tu svesnost da bismo se uklopili, uklavirili u okruženje jer smo ili ovakvi ili onakvi, onda nas okruženje prosuđuje. I onda tu... Iz tog pripadanja želimo biti nesvjesni jer zašto se recimo neki najbolji umjetnici, genije kroz povijest kad gledaš unatrag ili su izolirani ili su usamljeni ili počinje samoubistvo jer su toliko svjesni i vide nešto nije u redu ovdje ljudi. Nešto ovdje nije u redu, nešto ovdje smrdi, niko ništa ne poduzima, samo se priča. I svi vide da ne valja, ali svi prihvataju to tako kako ne valja. Tako treba da bude. Tako treba da bude, da. I to je biranje kao te i nesvjesni, i biranje nemoći, i biranje statusa quo kako je. Jer šta ja mogu napraviti da se promijeni, a zapravo uvijek su bile te nekakve individue koje su, barem su postavile pitanje šta ja mogu napraviti ovdje da promijenim. I to baš kao što si rekla, Jelena, počinje, pa mogu sebe promijeniti. Mogu raditi na tome da stvorim sretniji u sebe, sretniji dom. I time samo počinje, ako je selo sretno, to se širi dalje na cijelu naciju. To funkcioniše doslovno kao u onim filmovima, bilo je i crtaća, sad ne znam tačno ni koji su, ali sigurno je svako od nas video nekad tu scenu, kad kao odjednom nestane struje, pa je kao snimak celog grada u mraku, a onda odjednom krene jedna lampica se pali, pa druga na drugom kraju, pa treća, pa četiri, i odjednom se sve upali, odjednom je opet grad u svetlu. I to doslovno tako funkcioniše. Kad odjednom nastane mrak, mislim da smo negde civilizacijski stvarno došli dotle, što je opet, kažem, dobro, jer i onaj mračni srednji vek je izrodio mnogo svetlosti. Prema tome, idealno je tlo za promenu i onda ide onako od pojedinca do pojedinca koji u svom životu, u svom okruženju, ono što bi se reklo, u svom dvorištu, vide da to nešto ne radi za njih i tu nastaje promena. Tu je ona svetiljka koja se pali i onda jedan po jedan i tako se dovije ta kolektivna drugačija realnost. Sad sam baš sjedila toga kako možemo početi baš od tog našeg dvorišta. Pogledaj sa primjer, recimo u našim krajevima, žalimo se, političari su ovi, rade ovo, a pogledajmo sebe, znači, ukrašću jabuku od susjeda. Malo ću pomaknuti ogradu centimetar na njegovo područje. Znači, polazimo iz toga kako sami sebe lažemo. Kako sami sebe, neće niko primijetiti, malo ću ovdje malo nešto napraviti. Znači, ta mala, ne znam kako se na našem kaže, butterfly effect, znači efekt leptira. Leptira, da. Te male stvari postoje, doslovno sve veće i veće i veće. I šta ako i te male odluke, gdje nismo u integritetu sami sa sobom, ako to stvarno utječe na većoj razini, ako smo stvarno puno moćniji kreatori nego što zapravo jesmo. Nego što zapravo mislimo da jesmo, da. A često se osjećamo tako odbačeno, usamljeno i nemoćno u odnosu na kolektiva. Zapravo moć je u nama samima i tome šta ćemo da uradimo i promenimo, jer onda će neko tu da vidi i kaže, pa čekaj, kako ona ili kako on, pa daj ja da probam. Što je to što ti radiš,
drugačiji od mene. I onda tako kroz priču, onda se to širi, a nekad i ne kroz priču, nego doslovno energetski. Mislim, pogledaj se sebe kroz šta si postigla, napisala si knjigu, sada pišeš drugu knjigu, vodiš radionice online za ljude u cijelom svijetu, učiš ples, nastavljaš sa svojom vlastitom edukacijom, kao znači za kreativnost. Ja ne prestajem da se edukujem. Ali sjeti se sebe kad si bila možda 12, 13, 14. Ja sam bila jako stidljiva i nesigurna. Ja da sad snimam ovako video kad sam bila 12, 13, nema šanse. Da, ja nisam imala tu situaciju što se tiče stida i treme, ali ogromnu dozu neke nesigurnosti i odbačenosti sam dugi niz godina nosila sa sobom, da tako kažem. Tako da, ali upravo je ključ opet to neko pitanje, ta neka... taj neki poriv da istražuješ, poriv da bude drugačije, da nešto promeniš. Ti si isto imala svoju priču u tim nekim tinejdžerskim danima, pa nisi rekla ok, ja se predajem. Nego si postavila neko pitanje samoj sebi. Da li je ovo što stvarno hoću? Još danas sjećam pitanja. Evo baš kao što si rekla, znači, ja mogu iskreno reći, kod mene je bilo trenutka da sam htjela odustati. Da. I kod mene je bilo trenutaka agonije, apatije, tuge, velike tuge. I onda kad sam bila 20 i nešto godina, vidim, pa ja sam stvarno nesretna. Znači, preselila sam se na drugi kontinent, obećana zemlja. Preselila sam se u Australiju i ja sam ponijela sve svoje nesigurnosti, tuge sa sobom. Da. Od samih sebe ne možemo pobeći. Ja sam postavila pitanje, da li ja mogu biti sretna? Znači, ja se još danas sjećam tog trenutka, znači to je bilo možda 3 sekunde da bi stala. Da li ja mogu biti sretna? Koliko sam ja prihvatila ta nekakva i naučena gledišta da je život težak, da treba tako da bude. I onda sam prihvatila i nisam nikad pitala da li je to tako stvarno? Ja sam vjerovala da to je normalno da si tužna, depresivna, da je sve bol, da je sve tuga, da će te srce boljeti do kraja života. I onda znači, postavim to pitanje i nakon što sam postavila to pitanje, kao da sam nešto energetski val. Nešto se počelo dešavati, počela sam primjećivati knjige. Zapravo, ponijela sam sa sobom iz Australije knjigu koja mi je prva negdje pošti sam, pokazat ću vam. Ajde da vidimo koja je to knjiga. Ali ovo je konkretan primjer zapravo kako pitanje funkcioniš. Preseca tu rutinu. Wow. Znači ovo mi je baš iskočila kad sam živjela u Australiji. Prelijepa knjiga i ona je pričala o ovo što priča Louisa Hay, ovo je druga knjiga najdraža koju sam našla. Aha, You Can Heal Your Life, da. Koja? Da. I ovdje sam pročitala te nekakve stvari, znači, wow, mi možemo birati svoje misli, wow, ja mogu postati sretna, znači nešto što danas je već to normalno, znači to je bilo, ne znam, prije 14 godina, ne znam koliko bi to bilo. Da, ali zanimljivo je što kažeš danas je to normalno, kada se zađe malo dublje u strukture društva. Postoje ljudi koji dan danas ne znaju ko je Louisa Hay. Istina. Postoje ljudi koji dan danas nemaju informaciju da mi možemo prvo birati svoje misli, a druga stvar mislima kreirati ono što iskusimo u životu. Što je meni isto bilo wow kad sam uvidjela to i došla dotle. Ali je. Kad ljudi imaju još uvijek, doslovno nam biraju da budu nesvjesni jer su, ja stvarno smatram danas bombardovani informacijama. Yes. I na TV-u. Ja samo gledam, recimo, samo u Beogradu kad sam promatrala koliko ima i seminara i učitelja, pa onda u Zagrebu koliko ima seminara i internacionalnih učitelja koji dolaze, znači u naše krajeve,
dolaze svjetski i pisci, tipa dolazi Joy Dispenza, dolazi Anita Moržani, dolazi Sonja Čoket, Neil Donald Walsh. Znači, da se naježiš. Da, a ima ljudi koji i dalje negde, da kažem, baš i gledaju na cijelu tu priču kao trenutnu neku modu, populizam, način da se dobro zaradi novac i slično. Što je jako zanimljivo, što znači da nisu došli do one tačke gde, što ja kažem, ili nekako drugačije ili nikako više. To je onaj moment što ti kažeš, više puta si došla do te situacije da si htjela odustati, meni se to isto dogodilo. I to je taj neki trenutak kada kažeš čoveče, mora ovako. Čim postaviš to pitanje, dobiješ da ne mora. Da možeš uraditi nešto drugačije. Samo je stvar da li biraš. I onog trenutka kada odabereš, onda zaista se sami putevi otvaraju, pojavljaju knjige, pojavljaju ljudi, jer realno živeti drugačije i suočiti se sa samim sobom je posao na neki način, je rad, jeste prisutnost, pre svega upravo zato što smo naučili da funkcionišemo potpuno drugačije. I naučili smo da je to tako kako jeste i da tu nema promene i da to tako mora i da to tako treba. I sad kad ti kreneš iz korena da menjaš i svoje misaone procese i svoje navike i ono što radiš i ono što te ispunjava i tako dalje, to zaista je, to su pune ruke posla. Ja sam negde čula u nekom trenutku rečenicu kako ne znate šta da radite. Ako nemate posla, počnite sa sobom, tu posla uvek ima. I to je doslovno tako. Ja evo pišem od svoje neke 12. godine. Kad god uzmem dnevnik u ruke da zapišem svoje misli ili ono što mi se trenutno mota po glavi, ne postoji trenutak da na nešto se ne zakačim ili da nešto ne osvestim ili da vidim kako može drugačije. Znači, nepresušni smo izvor. Apsolutno, apsolutno. I onda kad gledamo, ok, znači, zašto bi htjeli biti svjesno nesvjesni? Da li nekad želimo da uživamo u tome što smo doživjeli? Baš sam još čitala knjigu vezano za ekspanziju. Da ako ne ekspandiramo, mi zapravo se smanjujemo. I da smo, kad se razvijamo i duhovno i umjetnički i kreativno, da smo kao duhovni morski psi. Ako se ne krećemo, umiremo i padamo na dno. Pa to kad gledaš i medicinski onako, tamo gde nema cirkulacije dolazi do zastoja. Kad pogledaš baru jednu, što je voda, a mi smo 90 koliko posto voda, znači bara nema protoka. I tu se javljaju muve, buve, žabe i ostale stvari, jer nema protoka. Prema tome da bi nešto funkcionisalo mora postojati protok, mora stalno da bude sve u kretanju. Znaš, kad neko kaže, ja neću da se menjam. To mi je najsmešnija izjava, ja neću da se menjam. Šta to znači? Pa silom prilika ćeš morati da se menjaš, a ako pratiš univerzalni tok i ako hoćeš da budeš u skladu sa njim, a ako nećeš, ako hoćeš da zaustaviš molekule i da napraviš blokadu i da zaustaviš kretanje koje je prirodno, neće valja po tebe. Pa univerzalni tok, planetu, univerzum, snaći će se i bez tebe, dušo moja. Znači, to je ono, mi nismo potrebni planeti, ali ona nama jeste. Mi nismo potrebni univerzumu, ali on nama jeste. Prema tome, ako se opiremo, znamo šta činimo i kome činimo, a činimo sebi. Sebi. Ali jednako to saznanje, kao prvo, ok, činimo se malima, nismo važni, ali to jednako dolazi sa dozom slobode, da, hej, ja nisam nezamjenjiva. Ako ja neki radim posao, će druga osoba koja to može raditi. Znači, čim uzimamo sebe toliko važnima, taj posao koji mi radimo, niko ne može da napravi kao što smo mi napravili. To doslovno ide u nekakvu doslovno malo mentalnu bolest. Da. Znači, ne znam ko je rekao, jedan pisac, filozof, kao prvi znak mentalne bolesti da smatrate sebe i svoj posao prevažnima. Da.
Nismo nezamjenjivi, ali to vam daje slobodu da ne morate biti lojalni, bolesno lojalni, da ostajete negdje gdje vas maltretiraju zato što ste lojalni. Znači, to postoji ta vrijednost koja zapravo sami sebi čini vam bol. Da, da. A naučnici kažu jednu zanimljivu stvar, a to je da je bol zapravo isto što i zadovoljstvo. Samo razlika u intenzitetu. Znači, kada svi čujemo tu svoju perspektivu, kada to promenimo, automatski to postaje nešto drugo. I samim tim i taj intenzitet nestaje i pretvara se u nešto sasvim drugačije. A ono što bih voljela da se osvrnemo malo i na onu priču što smo, pre nego što smo krenule snimanje, započele vezano za zavisnost. I za tu priču suzbijanja svesnosti kroz to. Da li misliš da svi oblici zavisnosti imaju veze sa sasecanjem svesnosti? Ako ne možemo bez toga, da. Znači, ako imamo obsesivne misli, ako ne možemo preživjeti bez toga, ako postajemo zločesti, nervozni i ne možemo biti u nekakvom stanju neutrale, kako onda možemo biti svjesni ako to nas kontrolira? To nikako ne ide jedno sa drugim pod ruku. Nisam vidjela da može. Da. Ako postoji nekakva neutrala, znači, evo popit ću čašu 2 vina, ako popijem dobro, ako ne popijem, pa nema veze, ili aj zapalit ću cigaru tu, ako ne zapalim, pa nema veze. Znači, ako se može postići ta nekakva neutrala i vezano za hranu, ovisnosti o hrani, drogi, alkoholu, bilo čemu, shoppingu, ugovaranju, ovisnosti o negativnim emocijama, znači kako postoji, to je doslovno dio našeg identiteta i karaktera. Što mi zapravo dajemo taj pa takva sam. Da, i onda definicija. Presjecamo si mogućnost da možemo nešto promijeniti, odmah je teže da pokušamo. Znači, ako baš kao si rekla tu definiciju, pa takva sam, onda je u tom trenutku ili jako, jako teško ili nemoguće da nešto napravimo. I kad idemo u tu nekakvu promjenu, zbog te definicije vraća nas natrag kao bumerang. Da, apsolutno. Ono što bih ja voljela negde da stvarno stavim akcenat na to i da podvučem je da valja znati, što je inače, da kažem, neko gledište koje se možda kosi sa onim uvreženim i uspostavljenim gledištima, da zaista ljudi koji pribegavaju bilo kom obliku zavisnosti u pozadini svega, niza svega toga, postoji jedna neverovatna potreba za povezivanjem. A ta potreba za povezivanjem opet pa ima uporište u iluziji o odvojenosti i odbačenosti. I onda otud imamo ove internet zavisnike danas gde se prave lažni Facebook profili, lažne slike, gde pokušavamo da se predstavimo na neki način da mislimo da ćemo biti prihvaćeni. Sve pričam kao mi, ja ne se s nama, ajde, kao bit će lakše. Ja to radim. Vi i mi, onda... Da, kažem da izbegnem tu odvojenost. Ali u svakom slučaju, bez obzira da li pričamo o alkoholu, narkoticima, cigaretama, neki psiholozi čak smatraju da ta potreba za cigaretama upravo ima svoj koren u nekom odvajanju od majke. Od dojke, aha. I da je tu isto ta priča oko razdvajanja, odcepljenosti, pa formiranja ega, što se dešava kod deteta oko 2 godine. I da to zapravo... Da. Tako da u svakom slučaju to je pozadina svega. Nije, ja ne volim da pričam o bolesti, bolesnicima. A u većini slučajeva se tome pristupa tako i onda kakvu energiju mi pružamo tome. A poenta je otkloniti taj neki, da kažem, uzrok i tu pozadinu, a pozadina je ovo. I onda se gube i svi ti različiti oblici
manifestovanja. Znači, bez obzira da li je kroz narkotike, kroz cigarete, kroz alkohol, kroz internet ili kroz bilo koji, ne znam, isto ko pričamo o preteranom treniranju, tu isto imamo hemiju. Mi kad treniramo, kad smo u fizičkoj aktivnosti, luči se te, ne znam, oksitocin, serotonin, endorfin, dopamin, znači postoji određeni neki balans hormona na koje se naše telo negde navikne i to mu se dopadne i hoće još. Svuda tu gde upadnemo to da hoće još i da se bez toga osjećamo loše, a opet kakva prosuđivanja sebe stoje iza te priče. Da li bi neko išao da se gleda u ogledalo u teretani 8 sati svaki dan, da on u potpunosti u dopuštanju je povezan sa svojim telom? Nego on misli da to nešto treba ispraviti, da se neće nekome svideti. Je, 8 sati ne. Ima ljudi. Ne 8, ali za 6 znam. Znači, ako se ne odradi 6 sati u teretani, to je ono. Ne može živjeti bez toga. To je baš opet ista ta neutralnost koja, recimo ja radim sa ljudima koji su ovisni o hrani, ovisni o vježbanju zbog, znači, poremeća sa prehranom. I kada dođu u to stanje neutralnosti, pa ako sad ovo pojedem dobro, ako nema straha od tim čokoladama, ili ako danas treniram, ako danas ne treniram, nije kraj dana. Znači, ta nekakva neutralnost, oni su već daleko u slobodi. Znači, već su zakoračili, odnosno već jesu u slobodi, ako ima ta tipa. Ja sam trenirala 6 dana tjedno, ja sam se natjecala u sportu. Sad, 3 puta, 2 puta, ako ne treniram tjedan dana, pa nema veze. Baš totalno, imam ovo mi je sad prioritet, a danas, znači, baš ta nekakva neutralnost, odem prošetati van, i to stvarno donosi nekakvu slobodu. I zanimljivo kako tijelo lijepo reagira. I da ne treniram tjedan dana i vratim se u teretanu, opet dobro se osjećam. Da. Apsolutno, to je to kad neko bi rekao kad čovjek ima meru, ali to je upravo kad ti upravljaš tim nečim, a ne to da upravlja tobom. To je onda... I ljudi se pitaju, recimo sad je zima, barem na našoj hemisferi, i nešto kao nije u redu s njima, pa su malo umorni, pa zašto toliko puno sad spavam, ne da mi se ovo. Šta ako je to sad prirodno? Šta ako je isto kako priroda sad spava? Šta ako vaše tijelo treba sad malo više odmora? Šta ako ovo vrijeme godine je regeneracija? Šta ako naše fizičko tijelo nije napravljeno da cijelo vrijeme piči 100 na sat? Apsolutno bi bilo neprirodno da jeste. Jer imamo i dan, i noć, i plimu, i oseku. Znači, sve da kažem ekspanzija, pa smanjivanje, kontrakcija, znači to su te pulsacije koji su prirodni tokovi. Pa pluća jeste, pa srce se samo kontrahuje. Tako da to su sve prirodne pojave, ali stvar je u tome što mi tu uđemo u prosuđivanje, upadnemo u tu zamku, iluziju odvojenosti, kreira se potreba za povezivanje i onda se kreira svašta nešto drugačije, što nas dodatno oslabljuje. Prema tome ja bih rekla da zapravo znati o tome, znaš, kad bi rekao sad nekome ovako da jedna osoba, zamisli sad neki kao drug user, koji je ovisnik od, ne znam, nekoj teškoj drogi. I sad ti kažeš, ali ti si ekstra svestan i ekstra kreativan. Prvo, da li bi ta osoba to poverovala? Da li bi neki lekar koji ga leči i skida na različite načine? Ili bi rekli kao, to stoji u suštini. Znači, svesno si saseko na taj način, zato što si se osjetio usamljenim, pa si odlučio da sasečeš ovaj deo sebe, da napraviš kao kockicu koja će tu fit da se uklopi. A s druge strane, kreativni potencijal da se nešto promeni, da se nešto generiše, da se nešto kreira, nije oslobođen. I onda se kreiraju gluposti. Stalno kreiramo. Stalno kreiramo, samo pitanje šta. I recimo, Jelena, kad znamo kako je živjeti sa to blagom dozom svjesnosti. Dobro. Hashtag blaga doza svjesnosti.
Ti si postavila baš divan sinkronicitet, kako si napisala tekst, za kakva pitanja bi nam bila doprinos. Da možemo ući to, recimo, ok, ja sam sad ovisna o ovome, ja sam sad ovisna o onome. Ako u ovom trenutku, recimo, ja gledam ovaj video, ili ako ja u tom trenutku kao pomislim, da li ja to još uvijek želim? To je već prvi korak prema svjesnosti i van iz te ovisnosti. I nekad stvarno bude ta kontrakcija. Izađemo van iz toga pa nas vrati. Pa izađemo van pa nas vrati. U trenutku kada ne odustanete, nego smatrate, ajme, to je samo kao privremeno odustajanje. I onda, ok, skupit ću snage pa ću opet pokušati. Stvarno, više ekspandira sve vaše pobjede, sve ono što ste postigli, niko vam ne može oduzeti. I da sad stvarno o nečemu jeste ovisi. Znači, ja znam da postoje ljudi koji su se skinuli sa raznih ovisnosti, da li sa droga, alkohol, hrana, gamblinga, kockanje. Znači, apsolutno postoje ljudi i recimo nekad prvi korak je da jednostavno da tražite prave primjere da je to moguće. Jeste i hvala ti puno sada za ovo i pitanje i to što si pomenula, jer jedno od verovanja koje apsolutno ne služi promjeni i jedno gledište je da je to nemoguće. Da, narkoman uvek ostaje narkoman, alkoholičar uvek ostane alkoholičar, pušač možda i ne puši, ali uvek osjeća neverovatnu žudnju. To nije tačno, to su laži. Ja sam ostavila cigarete u jednom trenutku u svom životu, zahvaljujući knjizi koju ću pomenuti, uvek je toplo preporučujem, knjiga Alana Carra, Lak način da ostavite pušenje, jer čovjek ni u jednom trenutku u toj knjizi ne priča o raznim stvarima kojima su inače pune antipušačke kampanje, niti priča o supstituciji, odnosno zameni jedne droge drugom, nego raspršuje gledišta, iluzije i zablude koje drže tu ružnu naviku, poruku i zavisnost u postojanju. Znači, onoga trenutka kad se rasprše iluzije i tačke gledišta za koje se držimo, predstave koje imamo o nečemu i izgovore koje to drže u postojanju, automatski i sama navika ili oblik zavisnosti nestane. I kad smo kod sinhroniciteta, zaboravit ću, pošto ti i ja se uvek onako slatko raspričamo i zaista nema kraja tome. Rekla si za pitanja iz teksta. Evo navešću, znači, pitanja koja možemo sebi postaviti, jer uzgled budi rečeno ne pričamo samo o drogama, o pušenju, o alkoholu. Cijela civilizacija i čovečanstvo danas funkcioniše na adrenalinu. Otud one silne drame, frke, brzina, trauma. Znači, onaj običan, da tako kažem, čovek, službenik koji trči na posao, radi ovamo namo, znači ona što se tretira standardnom slikom, funkcioniše iz adrenalina, iz frke. Dakle, pitanja su šta je to čega smo zapravo gladni? Jer svaki oblik zavisnosti ima negde tu težno da se neka glad zadovolji. Ja apsolutno to pitanje sam prije mnogo godina postavila jednoj klijentici koja je imala isto poremećaj sa prehranom. I onda, znači nije nikad to pitanje, nije sjetila se tog pitanja, onda samo stala, kaže, pa ljubavi. Da. Znači, šta je to čega smo zapravo gladni? Šta je to što mislimo da nam nedostaje? Znači, pitanje je baš formulisano što mislimo da nam nedostaje. Nije da nam stvarno nedostaje. Kao beskonačna bića, apsolutno sve imamo, možemo biti, znati, percipirati, primiti. Znači, kupili smo neku laž, a mislimo da nam nedostaje, pa onda kreiramo patnju i bol iz toga. Znači, šta mislimo da nam nedostaje? Pa koju tačku gledišta smo prihvatili kao svoju istinu, kojom kreiramo potrebu koju biramo. Koliko puta si čula koliko puta si čula za seks kao potreba, ali treba, ali ja. Što se smatra kao normalnim, kao 2-3 puta nedeljno, svakoga dana, jednom mesečno i sve to neke tako treba varijante. To je potreba.
Hajde da prestanemo da funkcionišemo iz potrebe. Hajde da prestanemo da kreiramo potrebu koju biramo. A onda kaže šta stoji iza te zavisnosti. Rekli smo potreba za povezivanjem, ali šta stoji? Koji neostvareni potencijal tu stoji? Ja bih se samo nadovezala kako postoji nešto stvarno duboko. Jer sam gledam iz vlastitog života s ljudima koje radim. I recimo zašto neke stvari radimo? Da postoji neka potreba, znači povezana sa tom povezanosti, ali ta potreba da nas neko spasi. Mm-hmm. Što je isto vezano za ulogu žrtve. Mm-hmm. Što je isto vezanost za onu priču da smo mi nemoćni i jadni i bespomoćni, a da je taj neko drugi, znači izvor moći, potencijala i snage uvek negde van, a zapravo nije. I otud imamo i onu priču, znaš, kad se krene na ta predavanja, radionice i slično, i onda kao ovi motivatori, znaš, priče, ovo, ono, i onda posle 3 dana, ono, vozi me ta energija, super. 3 dana, da. Da, nekoga duže, mene ne drži duže od toga. I onda, ko ono testo, znaš, kad se padne bez kvasca ili šta li već. Znači, bukvalno, zato što je izvor sve vreme spolja bio. Nismo našli unutrašnji motor. Šta ako smo mi motor? Šta ako smo mi generator promene? Absolutno. I izvor kreacije. Da. Možda ti seminari mogu biti kao ono, kako se kaže, jump cables, ono kad crkne motor, ono, malo da te... Kako se zove? Da, reanimacija u datom trenutku, ono, elektrošokovi, i onda osposobiš srce da samo radi, ne pičiš sa elektrošokovima ceo život, jel? Kako se da održi, znači, znači vidjeti za nekako tu motivaciju, jer mi jesmo socijalna bića. Recimo, ja volim pročitati knjigu, ja volim poslušati nekakav video, kao, ono, da mi još, wow, ovo je nešto drugačije, wow, ovo mi širi vidike. Ali onda možemo mi sami to uzeti u naše ruke i kako da to živimo. Znači, da li vršimo dnevnu emotivnu higijenu, da li pišemo dnevnik, da li meditiramo, da li, ako ljudi ne vole meditirati, radi meditaciju u pokretu, odi šetati u prirodu, da li biramo pozitivne misle, da li su promijenili kako razgovaramo sami sa sobom. Jer mi imamo oko 60,000 misli dnevno, recimo, oko 20,000 riječi izgovorenih. Koliko to su identične misli od jučer, prekjučer, prošle godine, pretprošle godine, i u tom smislu je jedan od lakših načina da održimo taj motor da živi je da budete svjesni vaših misli, vaših govora i birajte ta pitanja koja će vas uvesti i podsjetiti vas na vašu vlastnu moć. Apsolutno. Apsolutno. Ajde vidimo šta ima dalje ovdje. Kojom iluzijom smo prekrili oči? A ovo što kažeš, birati šta mislimo i šta pričamo, to je stvarno jako važno za većinu ljudi da zaista dopre do njih informacija da ima tu moć. Ako vas bilo šta zastrašuje ili navlači da radite ono što zapravo ne biste htjeli, šta je to? I sad, recimo, moj učitelj koji sam ja naučila HNLP, on je divan gospodin, ima sa 60 nešto godina, zove se Gary de Rodriguez, uči znači HNLP, u Australiji sam naučila. On je bio ovisan o heroinu od 14. godine života, skoro umro, bio ovisan o seksu, bio je zlostavljan kao mali dječak. Znači, on je prošao 2, 3, 4, 5 razna pakla. On sad pomaže ljudima koji imaju PTSD, ljudi koji su prošli incest, ljudi koji su, znači, zato što on je sve to prošao i prevazišao, naučio način kako da se promijeni mozak, kako da se održi ta promjena. Njegov pakao je zapravo mijenja živote tisuće ljudi. Da. I isto njegove su riječi, znači, koje iluzije? Znači, zamislite da je vaš kao kino. I vi cijelo vrijeme puštate horror filmove.
Pa nije ni čudo da su uplašeni. Ajme, ako šak se ovo desi, ajme što ova misli o meni, ajme, idemo opet da pustimo onaj stari film gdje su me maltretirali prije 33 godine, a emocije doslovno uvijek iste vas pucaju, jer vaša podsvijest ne zna razliku nečega što se sada dešava i nešto o čemu intenzivno razmišljate. Tijelo vam daje iste reakcije, osjetite da vam daje iste reakcije. Da. I tu se opet vraćamo na određene misaone obrasce koje ja zovem parazitskim mislima koji žive kroz nas, jer mi tim vraćanjem i življenjem istih priča zapravo hranimo to, doslovno ih hranimo svojom životnom energijom. Ja sam osjećam umornima i ne znamo zašto. Koliko puta nam se dogodilo da se, na primjer, naljutimo ili koja god emocija tu tako da nas obuzme, mi se poslije toga osjećamo kao sprženo, kao isceđeno. Zbog čega? Zato što je naša životna energija otišla na hranjenje tog obrasca, te priče, tog filma, što kažeš. I praktično te same misli, mislim, možda stvarno suludo zvuči, ali na neki način jesu entiteti i životne forme za sebe, koje mi održavamo u životu, a one koje koriste našu kreativnu moć i potencijal u svoju korist, a u našu štetu. Zvuči suludo. Ali da. Blaga doza svjesnosti. Jelena, sjeti se blage doza svjesnosti. Sjeti se da je blaga, nije ekstrem. Dobro. Ok. Evo, tu ajde da zaokružimo sa pitanjima. Samo pokazuje kako pitanja rade zapravo. Šta odbijamo da vidimo, otpustimo ili primimo, to je vezano za ovo što je rekao i Gary. Čemu smo dali veći značaj nego sebi i samima? Wow. I šta smo to učinili toliko vitalnim i važnim da smo odlučili da mu damo svoju životnu energiju? Znači, šta je to za nas toliko važno? Zašto one ljudi koji se drže određenih priča? Da su te priče toliko važne da su oni postali beskonačno beznačajni u odnosu na te priče, ali priča je važna da se održi u životu. Da. Priča ima svoj vlastiti život. Je. To je ono što generalno, kažem, zvuči uvrnuto, ali je tako. Znači, svaka pesma ima vlastiti život. Svaka recitacija, svaka knjiga, svaka slika, a samim tim i svaki misaoni obrazac. Znači, to su sve zasebne životne forme. Koji imaju svoj život. Jednostavno imaju svoj život. Koliko puta tvorac tih životnih formi, kako sam ih nazvala, knjiga, slika, ovoga, onoga, više nije među živim u ovoj fizičkoj realnosti, ali knjiga, slika živi. I nekad stigne do kolekcionara ovamo, onda je more izbaci ovamo. Znači, ona ima svoj put. I ima svoju priču. I ona ima svoju priču. Da. Milijana, koja bi bila neka naša poruka danas svima? Ajde, ja sam se raspričala, znaš da mi je ovo omiljena tema. Ono što stvarno ja mislim da bi mogao biti doprinos je da postoji izbor. Znači, mi možemo izabrati da idemo prema svijesti i obećajemo vam da neće biti lako. Mi imamo izbor da birate nesvijest i obećavamo i to nije lako. Znači, ovdje imate izbor da će izabrati ovu malo težu opciju koja će mi dati slobodu ili će izabrati ovu tešku opciju koja će me držati tim obrascima gdje sama sebe uništavam. I možete, znači, vi imate tu taj izbor da skačete s jedne na drugu stranu, eksperimentišete i opet imate izbor da sami sebe ne osuđujete. Opet sam se vratila u te nekakve stare obrazce, opet sam se, ne znam, napušila, najela, nadrogirala, naseksala. Wow! Sve to, dobro. Kako se osjećate poslije toga? Da li postoji sad ta ovisnost o tim grižnim savjestima, ali stvarno imamo izbor da biramo. Ako želim biti malo manje svjesna, što to znači? Pa može to samo znači da se nekad mogu povući samo u sebe, da potražim da li postoji ta neutralnost.
Jer kad vidimo nekakve stvari da su vani koje ne valjaju, je stvarno ima jedna Simpson. Dobro. Znaš Homer Simpson, tata? Da. Malo je jednostavan čovjek. Dobro. I on je skužio kad je već bio odrastao da ima olovku, kad je dijete bio u školu, da se turo olovku i da je pritiskala u mozak. I dosad cijeli život je imao olovku kroz nos i pritiskao u mozak. I ona izvadi van tu olovku i odjedanput čovjek genije. On vidi wow, razumije ljude. I on je počeo da vidi, ali s nikim se više nije povezivao. I vidio šta ne valja u svijetu, vidi da postoje solucije, vidi kako ljudi pate nepotrebno. Na kraju emisije uzme olovku i vrati se natrag. To je ona priča. Hoću malo manje svesnosti. Simpsonsi su jako mudri. Jesu. Ako gledate kao odrasli. Da. Šta je tvoja poruka, Jelena moja? Moja poruka je da može drugačije. Da stvarno može drugačije i ovo što si ti rekla, složila bih se sa tvojom porukom, da je izbor. Znači ne postoji nemoguće, a postoji samo izbor. Ako to odaberemo, onda ćemo naći i put kako da to ostvarimo. I ne treba nam nikakva ni snaga volje, ni karakter, ni ništa, nego samo da budemo tu za sebe. Da budemo dosledni, da budemo prisutni i to je to. I još nešto bih rekla kao pitanje, da li radi za nas upravo to? Da, gledajte prave rezultate. Da. Tako da, znači, to su poruke, jel' tako? To su neke od ovih poruka koje su i nama došle i javite nam se ako imate ili pitanja ili nekakve stvari koje vam želite da vam više ili pojasnimo ili podijelimo ili vaše vlastita nekakva iskustva. Jer stvarno, kad dopustimo sami sebi da širimo svijest i drugima doprinosimo, stvarno tako počnemo mijenjati kroz sebe svijet, kroz sebe zajednicu. Tako je. I nemojmo se umanjivati jer itekako imamo veliki potencijal. Da. I javite nam da li je ovo doprinos vama, ova pitanja i ovi razgovori, kako je to na vas uticalo. To me isto mnogo zanima. Baš. I kako još možemo biti doprinos. Hvala ti, Milijana, puno i hvala svima koji će gledati. I kako još svi možemo biti doprinos jedni drugima i celoj ovoj našoj planeti koja je zaista čarobna. To je možda moje pitanje za kraj. Ali ajde da stanem. Pozdrav!